Langtlang lo by HC vanal ruata zep na kemo kumsang khazakwa sumkwa paruka changa sang khazakwa sumkwa pasari ve lai khan katna wanga ka telve na pol chun Mizoram Journalists Association MJA member ni na hli sak kani a achan chu kan pol shwai tu tele member te huat thu ka soiwanga ni khami chuma min khen be chan kha thil dang ni lavin editor kani na senshi kartin chuak chanchin buwa kan thuzia wang kha ni a kan thiam vek lo na a tun thleng hian in chir na ero ka nei lawa keima tak phei chu ka din na ngai ringa kala ding ani chuta kan thuzia chu Mizoram abik takin aizola chanchin buchen khat ko pichut za ta wang ani a Mizoram Sorkar in khati lai khan Sorkar advertisement dong thei tur chanchin bu chu kopi zanga tal chwa ani turani ti in abituka chumizat phaloji nga po chuan kopi tlem lulai lutuk zualte kopi zat kha kanzia ka ahun lai kha chuan huat via om tak po ni e khati laya kanzia chan berero kha chu MJA shwai tu te kan shil bik lawa chul kan tilem lawa ka thiam lo tak po ani ange mizo pa dik takin aril ro om zong zong tun lai thang thar te social media a an phun chiar ang ni lawa soilo kha kan thu pui ani miawa khati laya ka zia kha keima irom chua kanilawa khati laya ro re lai party shwai tu pakhat kha chief minister khan chanchin bu ko pitlem zual Sorkar advertisement move thosi te chui chiang turin atira CM ne na a report thelu be chan khan kanziak mai ani a kha report a alan dan chuan chanchin bu then khat kha chuan ko pi som pani chau te anti chuaka a then phe chu Sorkar advertisement an mu chawa chwa te an ni hloma kopi zanga ti chuak ling lo zong zong po kan ziak kim lem lo khati hun lai khan ka thopui chanchin bumi te ti mwal photum na thinlung kan nei mi alo tak tak ti hi kumsom thum liam nu hian chiang takin ka soidu a hlim chona go hati ka jin tum khan phailam chanchin bumi te kha ka thlen na hotela an lo leng khoma freedom of the press veng him tu tur chanchin bu polin min not chuak kha makan ti thu an soya engma ka soidu lo soile chuan kan mwal phozau mai don ti kha ka shiani khati hun laya kan ril ro omber chu thil lang tlang transparency poimo na ni kha thil kan chwa ma khan kan chui zui viau maya chuta kan mu chwa pakhat chu chanchin bu ko pitlem zet pakhata khan department pakhat director khan tender quotation advertisement achwa tira kha chanchin bu kha kopi somnga po thling lawani danzo kimna na tender quotation achwa na chanchin bu kha tu kho kha chiar hlo lo le kopi tlem lutuk ane wangin a tender chwa kha director chungte mi pakhat le midang pahni mingin an changa danzo fam kimna ta na chang tu mi pathum omve mai an ni a an chana ret po ro man lok te chiang hle chang tu pathum zinga atu emo ber po khan kha na kha mu sela a thok tu le a hlok na tel tu tur chu chiang sa ani maya kha directorate how tu lu ber khan alanga dan bo chesi lavin diklau taka sum mu a hlok na ata na man ru pakhata chanchin bu ko pitlem kha amang tangkai ani kan zia photo angin leng puivi si huam chunga par ching ram vela ramlak chungchang kan zia po a ramlak na dan kan man mek the right to fair compensation and transparency in land acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 bo chiat na kan soi kha namnul mai chi anilo he dan ming hi ramlak na dan Land Acquisition Act ani satlia lawa dan kalphung filfai taka zang na dom na pek le langtlang takin right to fair compensation and transparency ti kher ani tlat chutiang cho ni chung si a he danin aphut anga twal chung chanchin bu pani tala chwa torani laya pakhata ma chwa ani lo kha alang tlang mia lawa he ramlak na dan kan man lai hi aminga changin bo chiat ngal ani ti na ni atira ram nei tu mi pasari te minga ramlak kalpui tlang ani dan kha amakhle a puro minglia nan Sorkar thu nei tu te telve na hau lawa ram in leina shalna alozia ram nei tu ten an mingan zia nan chu soilo an tel lo satlia lawa an shiat pui mi alo an te si a chute ni chuan kha in lei shalna le kha alem siam chop ti na ni Sorkar in a tira ram nei tu te hne na ashiat tir hau lo ringot ta tangpo khan
Sorkar thu nei tu ten kha sel dit kha alem ti shechungin an pom lui ang hle a atira changa atop thlenga ram nei tu anga an minglang tluan parte account da sum da lut lovin ram lei khom tu roming lian account na cheng bible chesom sari an thuna ram nei tu a minglang ve reng reng lo notary public ma a puro ming lianan power of attorney apek Sorkar thu nei tu ten an shiat pui ve ho lo tu rangai Henry lalrem sang a hlon mual kha cheng bible cheza som pasari le noi som ko chuang an pe a atira changa atop thlenga ram nei tu anga zia lan te chu sumpek chu soilo danina phut angin shiat tir po an ni ho lo ani kha Right to Information Act 2005 kan man chang kai dan tur chung changa ngot po hian langtlang Sorkar siam na lam hoi ho lo hi a chaumek chu ani hi mo Karnataka Lok Ayukta Chairperson ni Chin Justice N Santos H Khan chiang takin alo soi to a eng tu Sorkar ma hian chakle chiang taka an thil ti chui tu an du lo ati top maya du thal an hlok na tur le an ta na chatur an ti te lo hai lang mual pho tu chu an lom ho lo ni in an soi ani chu tiang chu ani miawa wangin kan ram hruai tu te hian engkim langtlang ai chuan an thup the piang thupan du a RTI Act 2005 po hi an ti dal shet chu ani hi mo chu mayala ni lo kan rama kan ai o te ro rel na in khom sang bera kan shwai tu chen khatin RTI Act manga kan shia du kan dil chwa te chu rin tlak tok lo angle assembly azo na chan na chu dikzok ang tia an soi hi apoi khop mai assembly azo na chan na ngei po ti swal pal ti dikle a fo ti kan shia a Sorkar pakhata zo na zo tu ain an lawa wanga zo na ngai reng chan na ain ang lo thin hi thilwan dwai thlak tak atling RTI Act manga zo na chan na hi Sorkar thil chin chia na record lo chana pek ani turani a chan na diklo an pe thiang lo RTI Act manga zo na pek chwa konga kalphung thar thalo zet mai chu Sorkar mol phoven na atan ni om taka zo na chan na tur minister ne na file manga kaltira an phalna lak angai to nia soi hi ani hei hi soirik azing ta viau maya adikani ngat chuan apoi khopanga Sorkar na thok dan langtlang chu kan hlatial tial don ti na ni a Mizoram mi puite hian Sorkar langtlang le tu khum mu ni kan ne ngai don lo ti na ni ang India ram op tu British Sorkar Khan an Sorkar in rel bol na kha India mi an mu sit ten an shiat ve thelo nan India ram op tu Viceroy Lord Curzon Hun Lai Khan The Indian Official Secrets Act 1904 kha asiama chanchin bukhwa kherna le mipuin shiat thein na chanvo an nei rabe na ta na siamani hei hi India alo zalen nu po khan manzui zelani a ram shwai tu le Sorkar milian ten an thil ti diklo abikin an ei ruk thup na man ro tangkai bera an manga kumsam nga pariat set nuwa rampum huwa pa na takanor na aum renga wangin kumsang ni panga khan hedan chetak hin nolin RTI Act 2005 hi alo piang ta sha mani kha mipuin ram shwai tu kan thlan tele mipui rongbol tu Sorkar na thok public servant ten kan ta na an tho dan shiat theina chanvo hi democracy thuthlunga bil tel ani chungin RTI Act hian aron nem nget zualani ti kan shiat angaya mipuin ramro rel na kalpui dan shiat theina chanvo kan nei hi a thei chin thupa ei ruk le dan kala thil ti ubbe a puan hnoi thil ti tum telaka kan hum hal angai tak mewa kan chanvo hum hal hi kan chanvo ani ti sherengin RTI Act ti dal hi iphal lo burang o gas bura bodon kan shiat angin chi pura changin aizol thlengin gas pipeline fit khatalian phum me kani a kumsang ni somni pariat chawela chuan aizol le mamita chung ko tam tak chuan gas bur putolavin pipe manga tui kan her ho ang chia hian kan chauka gas kan her al pap to ang gas bur bye naita history he project hi Northeast Natural Gas Pipeline Grid ti ani a he project atan hian kumruk liam ta sang ni somni January ni riat khan
Central Sorkar Union Cabinet in Capital Grant tan cheng viable chisanga zanga somnga pakwa alopom fildiam to a he project hian KM sang khazaruk somnga paruka thui a odona gas pipeline na tan sen so tur zong zong total estimate cost hi cheng viable chisang kwa zani somruk panga ani nge he project hi Ministry of Petroleum and Natural Gas Noaya Indian Danush Gas Grid Limited IGGL Anthoka India Rama Mimal Sorkar Oil Company engmoza the project a hian antilbok he project mang hian North East State Pariat Arunachal Pradesh Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim le Tripura thunzom vek ani ang Tripura to Mizoram he project noya hian Mizoram chuan Tripura a ONGC terminal atangin KM za som pakwa point panga thui pipe phum mangin pipe gas hi amuve dona project ken ko tu India Danush Gas Grid Limited IGGL hian 45% anzo tua anin chala March sang ni somni pasaria chuan aizol dai si mui receiving terminal an thlen man anin beseya he project hi zo felani huna chuan Tripura Natural Gas Company Limited TNGCL Mizoram pipe manga gas semdar na hi anthok chunzom donani kan thenom Tripura a chuan kumsom thumkal ta vela tang khan pipe manga gas connection pek pipe natural gas PNG hi an local pui to a tuna hian hotel le restaurant telin consumer sing ruk chuang anom mek ni in soyani khonwar tui pol ma apiang ti kan soi chin ang bokin gas bur pu phatsin ti chongkam te po ala chuak ngei don ni in alange mithirwang von chatna formalin manga phai sanga an songbol le songbol lo shia chandan lo ngai thak chunzomila sanghathar le thar lo shia chan hi riselna tan apoimo hle formalin hi ruang troi lo tura songbol na hlo preservative ani wangin sangha risel lo takpo tharmel devin alantir thayani formalin telle tel lo shia chandan tlang puite chu pakhatna rim smell athar pa ngai sanghapa ngai rim fishy smell anam chin formalin tel chuan arim thur de huk chemical smell anam china achang phei chuan sangharim pa ngai kha hlia hial chin pani na amit athar pa ngai chu amita fia koka abial de papa adum lai po adum hle turani formalin telin amita vai de uchia ya avar de dukemo achung lam kha akhwar de we mochin pathumna akep atharpa nga ya akep kha sen no chak turani formalin telin arong athim dewa achang chuan adang hle bok chin palina ataksa khoi hian atharpa nga ya ataksa anem dewa I me pon aron pong le ngal chinang formalin tel chuan taksa akhong deuh tlata I me po khan akhwar harang pangana thobom dan atharpa nga ya bazara emo phauchwa po in tho hianan bom du hle formalin hian tho no kyan chinawangin tho hianan bom ve du lo tlat chin shetur poimo sangha ilei to ni chuan chumma in tuiwata darkar chan ve vel chiala voitam tak tuin silfa yang che silfai uluk hian formalin omzat atiniam theni Estonia one hi Japanami ngei scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc pangasiam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania he calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten AT ania stress na satlai phei chuan engei tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei de tana damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi chi shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia theireng ani